ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Ngidon kam ni kejeng Trei lang hapadang giseng Bhalang Nongïalam Niam bagi dorbar Trei nomor tang mengi ngimla bante ya kari berkejai benriu. Kumta kum Nongïalam ngimdai benlet kho yaki kum bala ben la kho de kiwe kiseng sang perthai. Ya kini la keren du kertong Regional Democratic Alliance uba Robert Jun Kharjarin haka general meeting kebalong mentak sengi kaka santrik luber ara cara pusau jong ka RDA ya kebala penlong haka office trekam keseng UDP kebadan hamairang mission haka jeng sakhilang jengis pangut kinongkit kam keseng UDP but HSPDP ubala penken mauru baka Regional Democratic Alliance ka yeng halo ka nongrim ban penne bat ban penklan shu ya ka kernet ban rio jong riti sensyar kari India bat ban penbe ya ka para 12 AA. Oleh ingin pada kunnya kena election paradigm. So tolong bersibun ba kimat kiba kiseng rilum gijongi kila keren. Sibun ba kimat kiba kiseng rilum gijongi kila dawa nakapor syakapor. Nai nakadaw bangim semlayo syuk ya KMP nak kiseng rilum hakini kilai tau tam demi kisnem kita gijing dawa gijongi kila sisakut no anti apo kasokar India batum juru anti po dorbar ba parlimen. Nanjer kato kani gijing dawa kibolami nakabensin yung giseng rilum kibolami nakamanifesto yung giseng rilum kibom siya lapoi pa siya gijing urlong nakadaw yung gijing kuman yung masokar India kalong KLP giseng rilum kini giseng kibaniko kibala kersan di giseng Bhalang gijing dawa ya KLP Kamram Legislative Assembly kalau menjur ya kata Balong bakasokar India kami berpenteri kamno ya KLP kenapa mengingin yo berniada nak kejiwan berungkap telet jom kita gi poiwe poiha lagi Shnong di tau di jongi nak dau kejin bom biang jom kita KLP nak dau kejin bom keren jom kita KLP hakapor ka biang kasat ino bangim pasien layo adul maka dimulai berkelat bangcing dawa berperong ya kastin kasih ya kecedul Kaso naik kulay, bawang ba, ubalayalam bahaya kasih atau society, uday napariom, uday orang ba, jom kadong katay, jom ka district, jom pilihan ni, ulang Trei sito medbatski, doktor dia yang dong lai, berpen dia yang hijin thok cinta, berpen kot pendewer ni, berpen long yang hijin aki baik ba, lah kalau ngapok lah kajong kajelah, nanti apa dorba, nanti apa nomba Delhi. Nilai-nilai kum giseng Bhalang kum ki pukul parti banai mainstream ya kan takun hon banai mainstream ya kini kirang ba ki bula dawa ya ka hok ba ke sisha ka basnosi ru kan ni hadu menta kampet semlapoi sei ru kan nolor kata para ribe nakapor nila set keren nila set dawa baka don kam berpepet no yo pun usam jongi bak ka asam ngalayo pempet bak ngalayo pun ya sungkai bagi bahayin hasem jomai hopping kalau pasnosi bomai klat no nang ne pertai dah kejing salot ba kelempat semala benpendek yo pun usam buat kami clear buat asam oh kita kisah ngithor kisah tuan hamairang kisah tuan hamo kruat kiwan hamo kelei kiwan hakeleng joko buri yo tret kiong nidon mangi ha meklia kidon maki ha asam kidon maki ha assembly Apa dorbar ba parlimen lani kata kasolkan India CMI yang MP ngin pendek no yo pun usam ka basnosi tolong tak kajing ke jongi ya MP na ka parti se gedultor kempet semala ban pun urlom ya kata lalai ko teni ta presiden atau yang saya ya gum kita atau nginap ai atau kalau yang ingin panak ai bor susu ya ki Mentale hasam rum don su ameklia rum don su patah kena hasilkan India rum kinobdan. Kita kisah retor gila sekwan nakapor. Gila set keren bangidon kam no yang kita separate kader
Kamram syuk kena ke cinton jom ka John Kadet jom ki IAS ki IFS ki IPS sampai ka clear manasam ki kam ki jam ki lasakut ki lat penroi ki lasuki ka jingwan ra ya ki government program ki lasuki ka nangiat ka por na koi ka por sa koi ka por kita ki jing anglut kita ki jing thang roof ki shi sakut no dang hagi ne ki sif yo i bakawai na ki jing ki bamangi kum ga jala ngin saya kendo hagi ni ki sni ki snam ladang ni bakla banjit ya ki MP kalong ba ke SSA program na jom bon ba ki sul hatan mokorat pa hateleng jong ga mekhlia kim shung lai yo sho kon thung ni ta ki nong kai SSA ki sul ki jongi nakatau pakata ka sarkar India ka shortcut no lani ka penduna no ya kata ka jingmang tengka chakiri ki sul jan manusnem ki penduna kata ka mang tengka ja ka sarkar India chakiri SSA school de ki spa tani ki sul kim la sho kon thung ni ta nong kai mata Hato lada jia ba sarkar India ka pensange yang dengan program kai ka banjia yang ka puli ka puti haka jala ka sowi. Ila de iu kita ki pi na benta ka ni. Yang klub semedi ba kelang de. Dan hakine ki kendiat snem ibajam beneng MPC itip kamha. Bakladan kita ka cintawa jong ka sarkar India ban penkalano yang kita ka schedule Bang bujri no yang tak kidor bar Shnong bat kidor bar Trei ni dah kita ki village council bat kita council kemudian nom don dor bar Shnong show kaluan no tak ki village council kita ki village council ran pihak Shnong go pihak konstitusi yang boleh MBC kai kanamut ki no Shnong kidon ada di pihak Shnong masih hajar kai masih hajar sa pihak itu ya kita ki Shnong nilai yang berpersyak bahkan nomren bajongi bangilai yang berpersyak kum ki Seng Bhalang, kum ki political party, kum ki MBC, kum ki haji na Trei lang baro hatu ka por Niam, bangini, bangidon yang tak kidor par Trei ri kejongi, ngidon yang tak kapiti ke dustur kejongi, wat nom bujri yaki penek persak yaki kumakilong. Nilalat na kata kajing wanra yaki panchayat haki Shnong ki tau kejongi, kalau halor kanorim baga ngidon yang kidor par Trei ri kejongi, bangib semua pen yaki. Ni ongru bangilong ki bakal pang namar bangi simcek na kini. Ladangi bakla jet menta ni kumpa doai kurtam ubasim jet showpa dang don shuhi ki ban burom yang kita ki ristu riti dustur ki jomi dang not e balom ban penne pensa warna manra yang kita ki an salah ki jomi syak saja bego jogi namar pengidon ya kariti dustur ke bakapang dan jubab Prime Minister tak por membuat wat melu memsim burom syu ya kariti la jom kumno ni burom samang dan rasa gue di bandar keren, tanggung jemput. Namping ni kita kecing aicat di joki. Kila kok bom dan balapan kan, negatif saya. Balada dia, governor urusannya ke kelan bil, dia kalau ada konsil kelas naik kan dia kata. Hynrei hei ke burung, hei ke hijab jom bajak terus. Kiriti dustur ki jongi ki dolbar Trei ki jongi para repi. Kilong kumne kumbangilong, bagin deh bangkilat ya kata mei barga history ki joki gelong. Jan baro ki ma ki ma la Seng da ki kur dan ki kur ni mla ban motor ya ka jinglong ga jingman ki riti ki dustur ha ka jala ka jomi to ngin sim noksa ya ki ma nong khlau mata ya ka jet ka khong na bakla kawan na ka jet sim le la rai kun jung sim ba menta i sim jet haladi ini kini ya ka ket sim ba ki kun bersa jogu long kum no dan yetbet kesaksian halal kini ki menteri ki lendok ki bami khmat na ki kur bak ki nazkah ki manong khlau kini ijat kini kerdan menteri kalong kuno dan yetbet kesaksian halal lada lajot ke hima lajot ki right lajot ki Shnong lajot ki dolvarkur bak hanta kajan ki bojongi kan hap ramadan kata dia jinjisa dan kalau ngiyeng halor kata kan orang kebong pengidon kam ya kasih schedule ke baklan idon kam ya kasih konsil ke baklan kenapa kidon bar Trei ki jongi ki kur ki Shnong kidon barat bat kidon bar hima ki jongi ki long ki baklan ni kum ka agi para riwe ni tarwa supaya ba pengimiyeng halor kata kan orang ban bujli no ya kasih schedule bat ya kasih konsil ni yek ban penklan dan pencanai ban bahaya kan ni yeng halor kan orang jom mai hopping ubanong penbek no ya kapra tuel a
nang ba kita ki bis konsil bat ki sik schedule gi jomi ki long ki bakhan bor bat ki babiang ka bor watnam pen sanga kumubreu ngamla abanlen ngandam simon jum ki jingduna kumunang Seng Bhalang ginomla alai ya kejing ya tengku bat ka sarkar ya kejing ya tengku bat ki MLA bat ki MBC la apos nam naladan ki Seng Bhalang ki ladan ki bon ki jik bahang ginomla abanlen bat ki gamru ka to ka jingduna Hynrei petisyong norin yang ki mat ki jura ki bangangan sakeren akan berbuat bak parlimen naik petisyong norin yang ki jingduna ki joma ki jingia kenti ki joma ngadon lagi jom ki jingduna ngai ngai mu yu glei ru buai ye sipun ki jingba bangan panon kam yang tak jingba ko glei mereka rat bulai na bangan sai nam ta ri bangan jatru jongi bangan sai nam ta ki ki bawa kesakton ke jingkeren kebohong bagi kita ki Seng rilom ki le ayu lada dei bagi job marwai un le ayu hantai yang po dalam parlimen kadiri diri ta cek singau dan ta ngatai bagi buru ki keren geleng-geleng mo kiong ba hatong kita ki Seng rilom ki de kila mo ban thau pertai ban pen kongo kat e ka sarkar India kiong bo ka isu jong ka adi kilong ki bakmu tanat kilong ki bang yahap pikiran nam ta KLP, pikiran nam ta opot usam, pikiran nam ta ngajing penklan ya kasih schedule buat kunta terter atau pila mau marwe. Pila on penkongo ke sarkar India marwe, kum kita ngajing keli gimik. Kita keren jam dauru kiong hana kiseng rilum te kikut tanah pok hana para. Ane kila kelet yang history. Bana kalian kiseng rilum lainot kila po ya po dolba ba dali kum KLP. Mai hoping so Jesus well menginai ilajok atam but ilolong ro deputy speaker jok Raja Sabha but seway naka party APHLC la lainot ila cross na para ila po ya dali but om dei tangkata ki om bagi Seng rilum kila mo berpen kongo ya sokar dia gajing keli ke bama pi dei berkeli sa kita ki party kalau mano po priyo ya kene jalan atau om dei ka APHLC but ke HSPDP lada ki Seng rilum kinala bentuk kongo yang sarkar dia bang ayah ni yang kena jalan ni la hadu mentah bentuk kongo sarkar dia bang ayah ni yang sikshidul ke baklan bang ayah ni KLP bang penbet yu put usam bang penrung yang ketin kasih agak kernit ke bapra bang ayah ni yang tak sekret kader bang kiwe ki an ya dah biti idon ki Seng ritol hakin hisgi para redin kita wa ya ka dot bat ya kangap ki ongin penselai da ka dot da kangap lada jit yaki lada penlong yaki kum KMP kita ahi parti pan ki bastang tombor ya kejing mani beli like lu kalen je ngati dia kejing keli ke bang aku pun keli ya bilang barok pemerintah por atau mijit ya kadot ya kangap lada mijit ya ki hok berkiriti jom kadot jimut bani odot bani omap bani ongap lada tang mani beli ya no masuk mani usim terasing nak hima ko makrau ke jok piwong pangajit ya kejing lai noi kon kejing long sim marau atau mi mentang yong bagi jit dut bagi jit ngap bagi dino ya kejing lai noi bagi dino ya kahok ada mi bakala kejing tim bagi kejing mah menari ya kapatin ke jong lai pun reo nak lai pun reo kiko MLA konferensi kidam dai ke jongi makile kidam stang khatra naka ngeru posit ni dang la hadu kota lada ni Trei minot bang ni Trei ma kemudian kam para libe kalau bangilan kam kami begitu tadi lada ke SPDP bak IDP ni Trei sisa madu musim ngam yoi bahkan don kato bro ya jinge bangin job ya kan itu tang iwe jikerpat di bang akwa bang kerpat epi tonong kitkam juga parti kalau subhana ni benle ko ikidor partai ni subhana ni benle ko ikisen Bhalang Subhanallah Beiñ kho iki Nongïalam Niam ku gitu men besan di pada bagi pastor kumbala Beiñ kho lagi hui di parti hidup kami kejing yang terhilang di joki tangka parti minumlah bentau partai yang di bagian fis hidup kami kejing terli lalu ki Seng Bhalang lalu ki Dorban Trei lalu ki Bhalang ki moper tang menginumlah partai yang tadi makiru tidak nak coba berta apa bakawan ke CA halacan kapra haknai mano banieng panele persya ki atau kimdei ki Seng Bhalang haji ngetrelang bagi Dorban Trei bagi polkol parti pengisala berpengek ya kasokar India mano penterikam ya kasih apa kita lalu
Shnong malah dondon Seng Bhalang Trei. So, in Beiñ kena kifir. Dan di Beiñ yang kita dorbar Shnong lagi kifir. Lalu Beiñ dorbar Shnong ke bom syak bagai NOT. Na Trei hanya yo lang stick jong pila dap sloit dokan kagaya. Banpat ini dukan. Hayo makarot jong itu dap sloit. Dei berandang ki dorbar Trei ni. Ki bampat Trei kin Trei tangai no si. Na kada klubio penting lesen kin tribal di jaga ni. Ki Nongïalam Niam kita kinong pergi yang ni kinong duai kinong hikai yang ni. Kambet ini berkenok berkenok sendiri.